داویا پاییزê ew êdî hêdî hêdî zivistan da dikeve erdê. Jiyana koçberên Kurdên Êzidî ji berê pir zehmettir dibe. Ew koçber li her derî agirekî bibînin, xwe didin dora wî da ku hinekî xwepêgerin bikin. خدي الروشة ما زحمة باي فيري قوية أو جماعة همال بروي سقم سرماية وتشتينين التيربان هم الواخي وطاو شادر هذا الفي مرندا وفي زحمة وسرما وايزمستان هات قال قاب زحمة Seqaya çiyayê Şingalê cuda ye. Êvara payîzên vî çiyayî sermaya bakurî dide erdê û konên koçberan jî bi xwe re dihejîne. وزفستان جيتي بيني جمد وهاتو تشيدنا نهم مالي ما تشيدنا زاروا معايلة كامل نهم هاتنش ما قلت بلكي ويليدن شنقال بن نسا تشاهد بيت بن نا بالنسا نا غازا ما هيا نا غازا ما هيا نا جلكي زفستاني هنا موادش مرض فيه بخديتش همش مرض فيه هم زالن شاوايا ودروري حربية وهم الشيردنا وهم الأويدنا أريك هاريا ما أكوان نكر روشا منا باشا Li serê çiya hinek koçber hene ku ûde jî ji xwe re ava kirine. Di konên sar de ne ferşek heye li ser rûnin û ne jî malên xwe yên Şingalê ji bîr kirine. Çavên wan li ser kontrolkirina bajarê wan e. Eskender Ceferî, Rûdaw li ser çiyayê Şingalê.